paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kabarbaro ti motor mo pare madam. Wain parenteng. Di mo sagsagiday, tamangan numarugitan. Na, jak matsagsagidan. Ibagbagak la barbaro ti motor mo. Ipakpakaw naklaeng pare. Nungay sagiday, sapay kadaldalos ka. Imbagmantagim matag ka iti motor mo. Wain pare, imbagla pag-service ka. Nangina ita ti pamasahe iti tricycle. Sa bagay. Mayak ti napanudod mo para. Mala, aglisi ka, tarumuarak paray. Sa dino ti papana. Nak-i-break in tuy motorsiklaw paray. Kakaiso na kabarbaraw. Limabas manan ni kabadong anak ka motorsiklo, marituyang. Wan maray. Kabarbaro nga man di motorsiklo may. Nagnginan to pa'y ti pinanggatang may. Aya, Wan marikwanang kas ti pinanggatang may. Saan mi akayat di hulugan? Nagitilaang awan pangkas na ti mga aramid iti kasta. Ang amnoda kami kinibadong ka. Ay, sana mabalay. Ikasmin taado mo ti kwarta may. pasikat. Nay, maray. Aday bagbagam? Ne, awan. Andaya matibagbagak. Ay, talaga apasikat daytoy abakbakatan. Ha? Asino diag busbusina, nanakwanang? Ni kabadong, kabarbaro nga min di motorsiklo da. Anya nga ti busbusina na iti balayda. Sapay nagpigsa ti busina ti motorsiklo na. Di mo lata ni kaskaso kwaraw. Ipaspasikat laang ni kabadong di motorsiklo na. Aya, Pasikat, dagita nga gasawa. Nakagatang dalat motorsiklo da kunamlan asino dan abak nang. nagadunto ba iti adda motorsiklo na dito'y barangay tayaw? Ingkas da nga rod ka no, di motorsiklo da. Saan da kayat ti hulugan? Ay, adu nga rod ti kwartada, ano kasta? Yay! Ay, madadailan ati makina ti motor na, ano kasta? Burburin na matiti kasta unay. Ay, nagsakit iti lapayag. Pasikat dalang agpaiso. Nangagmat siguro ang dagiti karo ba ti motorsiklo tatuyang. Wan ba daw? Ay, mayat day tangar aramidem. Tapno saan dat tagtagibasitin. Talaga, mate. Iso dalang ay ati makagatang iti motorsiklaw. Nasigsiglat tapay takas ti pananggatang ta iti motor. Ala, punasam maneng tapno na silang akanayon. Wain, tuyang. Daytay mabalin mo pagsarmingan, gapo iti silang na. Kapag isaw, norumwarak. Na, sa dino manen ti papanam. Siyempre, inakagpasyar Kakaiso na nga da motorsiklo ta. Pasyarag met dagiti kumparay. Ipasikat kaw to'y motorsiklo ta, tuya! Kapat! Ay na! Ay! Purel ati mapok dito'y paradaan. Gapo iti pa nagpataray ni Tata Badong iti motorsiklo na. Ay! Naglastugan ni Tata Badong ngagpataray. Kunamlan na sinaw. Pasikat kit di Talaga, mate. Gaputa ka barbaron dyan motor na. Kunamlan na sino ngagpatarayan. Saan pa yun na pumampansain? Kaslawan naman muna.
Abo na, delikado to di mo helmet. Saan la dayta? Amangan no makita ti traffic enforcer jay ilay, tiliwan da. Matiliw kumagang agpaiso ha. Ado man ti kwarta na. Iso nga ayos lang kan kwa na, nga uray matilaw. Enteng, kita daytoy impost ni Pari Badong iti Facebook. Anya day tayo dungaw. Jay mat motorsiklo na ti impost na. Basa ti caption na. Uray no may sa ti motor. No cash meti imbayad mo. Naglastugan di pare ba daw? Ay. Kanayon na nga ibaga akash ti pananggatang da iti motorsiklo da kan ni Maritoyang. Di mo latan ni kaskaso dungaw. Pasikat na talaga na kita tatao. Awan maaramidan da iti biyag da. Speaking of da di man. Di pa ba itong jili papas? Kit nakaparpartak ti panagpataray na. Ay, kanayon arumwar ni Pari Badong. Sa dino nga iti papapanan na. Awanan ti bibiyang tayo ti dayta. Aramidan na ti kayat na. Tikit-tika ng tatasi kasumta mabisina ka. Na, anya ay ati kayat mo asidaan. Aywan. Anda pa'y nabati awat-wat ijarep. Adapay, mate. Ipapudot mo. Tayo suti si daan tadong ha. Nakapoy ti pasada itang aldaw ah. Awan ba'y pasahiro amang para kanyak? Sayang man ang ti biyahe, tawan ti baklod kaw. Ha? Ti malabasak iti kalsada. Itataba daw. Ups. Anya nga iti aramidon ni tatabadong dita. Kaslad daw urayin na. Ni nga tanan na tuyang. Nay, tumalangkyaw pa'y. Nagturad nga umay dito'y sintraw nga awan helmet na. Ay, matsampaan to lakit di dagiti agtil-tile. Ha? Agdamot babae nga inyangkas na iti motor na. Sino nga iday dyan babae? Pudno hanggal. At da babae nga inyangkas ni tatabadong iti motor na. Chicks na ka di? Ay, chicks na hanggal. Nakapalda iti nakita eh. Ay na, ay sus. Sa bali ti pampanunutak iti nakita. Kasla da milagro nga aramidan na. Ay, sapay ko ma, taasan apunot ti pampanunutan. Mga no kabagyan na mo. Jakpat siya hanggal. Sa bali talaga ti agparparik na kanyak. Panag ko na, chicks na dahi jay. Na. Rumwar ka manain pa daw. Why? Amangan mo maladawak nga gawid. Inaldaw ka mutin arumrumwar. Manipod nagatang taday ta motor. Di kan matataw dito'y balay. Paspasyarek nga raw, dagiti kumparek. Kakaiso na nga da service ko, tuyang. Nagbanglo ka pa'y. Apay, naskan nga agpabanglo ka rumwar. Dagiti laang mat ko kumparem ti pasyaram. Kababain mo't no saan nga agbangbanglaw, tuyang. Nagbabanglunto pa'y dagiti kumparek. Ha? Uwan gayam, ikanak man iti paggasulinak. Anya? Siyak pa'y timangtad iti paggasolinam. Kat sikamot timang usar. Mangtid kakit din. Awanin ti adupay asaw. Jak pa'y nakita naglugan ka iti motoryo, Marituyang. Ay na, kasanaw. Di nakmat kayat nga ilugan ni Badong Maray. Anya? Kanayon pa yun arumrumwar. Rumwar iti agsapa, agawig iti rabiay. Just kiday di Badong. Agbababawi ak agimatang iti motorsikla. Anya? Siyakmat kat atalaga tinangibagakin ni Badong agumatang iti motor na. Angam, nagbidotak Maray. Napatpatagan di motor ngam siyak ng asawa na. Rumwarlat no kayat na. Maray. Jak pa yun makasarita na imbag.
No sumangpay, ibaga na nabambanaw. Mhm. Ay, maturog latan no sumangpay. Dinakpay kasasaw. Nasidagta ni di munisipyo, Wangkal. Ay nasaya adlaw na kwaraw. Napatag nga men, ibagak ka ni Apo Mayaw. Ay, isartag mo man ti tricycle. Haps! Ay na, Apa yang Kal? kita di nakadakder iti passport chin. Oh, oh. Ha? Ni tata ba daw? Anya nga tama ng aramidan na dita? Ay, kaliwan ta. Kasla da something raw. Walang Kal. Sa nabalay, tadayuta itayan ni tata ba daw? Di na tamadlaw. Anda mo't ijay abay na ti motorsiklo na. Ay, dajay. Ha? Aday masidag a chicks. Iso Wangkal. Ah, Iso da ita jay chicks nga inlugan na iday. ay, chicks nagagpaisaw. Agsarsarita dan ka ni Mari Madaw. Um, Ay. Maliday to yun Oh, mamati ka mo't siguro kanya ka, unang Kal. Paliiwan ta pa ino niya daramitan da. Ala! Ay, saus! Ew! Yay, oh my gosh. Yaks, kadiri. Ano ba yan? Pinagkan ni tata ba dong jay chicks na? Ay, 100% ko raw. Chicks na dayta. Anya nga iti aramidan ta. Agpaliw talatan di tawi. Ay, saan? Aganda ram ti tricycle mo. Mapantan iti opisina ni Mayaw. Enteng, kwarog. Sigurado kayo iti daytaan nakita yo. Ay, wendong mo. Sigurado anday. Nakita mi nga rod nga inagkan ni tata ba dong jay chicks na. Ay, na. Ay, kaasimot nga rod ni Mari Tuyang no kasta ti aramidan ni Pari Badong. Ay, isumit lagayam akanayon arumbuan ni Pare Badaw. He, anda gayam something wrong aramidin na. Angkal, idanon tan kininana tuyang tinakita ta. Ay, mabiit lang, kwarog. Ay, Awan pa'y ti ebidensya yo. No talaga a babae ni Pari Badong dayja babae. ebidensya nga ron nakita min. Awan ti maipakita yo kan ni Mari Tuyang a pamanagnag. May mayat kumaa no napitsuran nyo ida. Ha? Ha? Awan nga agpaiso angkal. Sayang. Inala ko maiday tiladawan. Umdasan day jay apamanagna. Badaw, adalo man ti rabi ay no sumangpot ka. Anya lang ang aramidam iti balay dagiti ko kumparan. Makinin ni istorya, Tuyang. Ay, makaturturog ako. Tunggal sumangpot ka, makaturturog ka. Kasla na bambanog tilangam. Ay, nabanugak lang nakisarsarita kadagiti kumpare. Manipod ginatang tati motor. Rabiikan nga gawaway. Ay, makaturturog ka talaga, Tuyang. Maturog ka, nubigatan nga agsarita. Pudno ka di dayta nga ibagbagam kwaraw. Wala na tuyang. No kayat mau, surutan ta ni tata ba daw? Sigay, mabiit lang nga, tadaalag di tabalay. Sige, nanatuyang. Ha? Agsaga na itadayjay abadaw. Makita na teramidaw. Aw, kita ang tisarsaron mo mo taor nanatuyang. Ha? Ay, jaski abadaw. Asino dahi tainlugan na babae? Anya ti planong ngaramitain? Sigay kwaraw, surutam dagiti awanan pain. Ha? Nagsardeng da nanatuyang. Sigay, isardeng mo mo ti tricycle mo. Ipatog mo, iti ayan da. Wine nanatuyang. Up. Agsagana da ita kanya. Daytoy baseball bat kaw, tisang wunda. Asino daytoy ababaay? Badong? Ha? Kwa. Asino? Hoy, asino ka matabakbakatan? Siya, ti asawa daytoy alalakay. Anya? Ay, buddy! Kunak mano na tayon ti asawam! Si bibiyag pa'y matgayam! Ha? Kwa. Kasta gaya ma, ibagbagam pa yun anatayak. Ha? Apay dahi ta baseball ba, Tuyang? Gapoy ti daytoy a motor.
Naaramid mo timang loko kanya. Ay, gusto na to yang. Sinisbulbak mo mo ti motor. Kurang pa'y data. Ayos na to yang. Gusto na. Ay, nadalin ti motor. Nabtakit na kitisilaw na. Ay. Paray, tulungan nak. Hidarom nak ni Tuyang ko, paray. Ay, di nakawagan iti pare. Tawad kong pare at chick boy. Ay, diyak kaya ti may balod, paray. Diyak kaya. Basol mo. Iwan ko sa'yo. Ala na parindeng, tulungan nak. Ibagam kintuyang kaw. Ta isanod nandiyan darom na, paray. Ay, anya ko mga iti maitulong ko kun ka. Kit agdadataan nagbasol ka. Ay, sampay kit di timang tulong ka ni Marituy ang atap no agdarom. What? Ay, Ay, basol tinaramid mo. Naadaan kala iti motorsiklo. Nag-chicks kan. ay, Ilas-lastog mo pa iti motorsiklo. Anya nga tinapasamakan ka. Kanti patpatag mo ang motor mo. Nawaran gaputa pinang-upang ornituya. Sungag nakam kan. Ay na, tatabadong. No agaramid ka iti dakas. Dakas tumat ti pagtungpalam. Anya nga ita, indarom na kan ni Nanatoyan. Ala sige, ditong tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyaser. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.